maklumka tini sarik jeng press meet kay maningke narok semeno tini exam subject dio tay deputy PO ni exam jeta noy tarik ang nanitong mani je cancel ng mani abo tabuk jeng committee kata abo date rok je reschedule ng mani abo rok tiyo exam rok tiyo narok no briefing kay nani bagay jeng oro kay mani ani loge tongo chini Nores Jamatia bo ke IFS bo chini board ni member dai narok Simon chini Dr. Partosar bo chini board member dai chini bo EO RD bo Dilip Bormon bo chini board ni member to tini main inke jeng decide kai ka immediately exam kainani to jeng tentative date tabuk ang director school education by kok saka jeng 14 tarik venue rok ni bagay inke chiti suina ni nangon rok Simon school colleges rok kabang ma venue 71 venues tong mani inke aborok ni inke chini onek time ke chini direct control of kroi ba jeng buino nirbor kai mani ba jeng tentative date inai jeng fix kai mani ke 14/7/2024 but kok salai kai ke tabuk u date on no ngai 14/7/2024 inke next reschedule date oro sana ni muchungo admit card katal issue kai jakla kacham admit card by no nai tau porjanto je admit card rok thik kai na ni tongko songsudon ong yakho age chung time ro pro o khai slap ya abo hai rok bakabang ma tongko narok abo tawana di narok ulok qualifying ka chung abo thik khai manano osubida kroi tawuk je narok ni admit card je tong mani hai abo admit card o যেমন ST ni jaga ST ang yawa UR suika jenti prasarok bacheng last moment kana porika inke tini se print kare woi nayo inke nukjaka o bul se blame inke aborok correction ni bagay chini tani request rok kabang mapayo tau apatato joto correction kaina ni inke onek time taisan nang pinay asip time karoi ka bachini yago jeng admit card rok tai correction kaya je tawuk tong mani hai no abo hai no jeng consider kaina to admit card katal isu ungjakla tai narok Simon narok ni porika center ba आगे जे नोटिफाई अंग मनी आरो न उंगनाय टाइमिंग ब एकी टाइम न उंगनाय 14 तारीखो एकी जगह एकी टाइम एडमिट कताल ब नरक नरजाकला ताई आगे नि नोटिफिकेशन हाय नो परीक्षा MCQ सिस्टम न उंगनाय किंतु जों कायसा कताल इंट्रोड्यूस कायका ताइसा ट्रांसपेरेंसी नि बागै जों OMR शीट इंट्रोड्यूस कायका नरक नि आंसर इनके OMRC to jeng nanai age inke question ono direct tik kaya taisa jeng question pirong nanani tong mani tau abong yawoy onno competitive exams rok jeng nukka bank rok SSC net SLET rok bibinno je porikha rok pan tabu abo OMRC to now inke jeng OMRC introduce kaika question rok la age ni system hai no syllabus kuno change ingya age je syllabus notified ing mani abo hai no tai chini 100 question je tong mani abo hai no 100 question nong nai MCQs only difference inke OMR sheet oro angsa ni muchungo chini borok rok first time jara OMR sheet by porikharan ni thangnai rok norok abo kisa OMR sheet by bahai ke abo khai marking rok khai abo norok kisa nai di YouTube rok betongo OMR sheet to marking kai nani ke by roll number rok kai by answer rok marking kai norok practice kai nai mano abo jeng bem ne instruction chini website do upload kai nai norok model OMR sheet jeng upload kai by ke norok roll number ba answers rok norok ranai abo jeng website do ranai tai kaisa oro clear kai nani muchungo chini jara written pass angai interview ni bagai abo jara select ngai ro personality test ni bagai
borok ingke jeng age 50 marks tong mani ingke tabuk 50 marks ya tabuk 15% sekainai jeng Supreme Court ni order tong ingke order ni anusare no personality ba interview test ni jeng 15% ni mark ni slide kabang reya jeng 15 marks yaitu written exo marks tabuk interview ingke 15 marks ni engnai age 50 mark tong mani tabuk 50 ya tabuk just 15 marks tai interview personality test abo fully jeng cesta kainai under CCTV surveillance joto interview personality test pro abo CCTV coverage kayai no jeng kainai tai tabuk je mistake kotor je abo repeat engya tei jeng oro head officer strong room kaisa 24/7 round the clock security guard betong nai CCTV monitoring betong nai chini question paper ong thung ba joto confidential papers exam related strong room ono jeng ton nai tai yang ton ya oro strong room kaisa ono jeng ton nai omborok no satai nerok just singna nirok tai tongke tabuk ingke jeng oboni bagai yaitu Supreme Court ni order setongo 15% ni besi manglak hingke asa kayo onno joto exams strong ni abohai tang ni simi je exams ngai ro asa kayo jeng abohai no kainai karon hingke abohai judi kaya ke interview marks jeng kabang reke uloke challenge kaya ko do thangke jin interview ro batil pan kai mano aponi bagai jeng prothom no sotorko ngai just 15% marks jeng MCQ no again ni hai charta choice nai ABCD choice abo MCQ again ni system hai nai answer simi se jeng OMR tabuk question taisal lig angkele chini chakri sitong lak tai 13-14 bosor chakri tongko jeng le retired person ya jeng chini chakri kemana nile jeng bumuchungla ingke asa kayo jeng complete secrecy maintain kaya no again ni mistakes rok borok buleng ka bahai ke ongkor ka borok repeat ang yatri no jeng cai tong nai asa kayo tayang lak